Yewe ingane zawethu impela sibona lapha ke insizwa ke dabuka phansi ke enkandla ke mahlatha amnyama ukhuzani ke indlamlenze umvuka mpongose njengoba ke wonke ke amehlo ke athe njo wona kumsebenzi wakhe yokulindela ukuthi kuphume ke osukwini ke namhlanje ngalo ke ihora ke lesibini yona ke album ke ehlose ethi ke inhlanhla ke izane party bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banikale ngibingelele yona ke mbuso Siri MTV City nje masiqala ngale channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khozithola zonke izindaba ke ishisayo nazo ke zitrendayo. Hayi wengane zawethu impela sibona lapha ke insizwa ke edabuka phansi ke enkandla ke emahlatha amnyama ukhuzani ke indlamlenze ke umvuka mpongose njengoba ke wonke ke amehlo ke athe nje ukona kumsebenzi wakhe ke omusha umaceceke ke ozophuma ke osukwini ke namhlanje ngalo ke ihora ke lesibini njengoba ke impela kuyona ke le album ke ezibophele phana ke izingoma ke ezibalela ku 21 kanti ke wengane zawethu impela ke ihloko ke sayo le album ke ethi ke inhlanhla izane party kanti ke wengane zawethu impela kuona ke lo msebenzi ke usebenzi ke nawo ke amaciko ke ahlukahlukene njengoba sifuna lapha ke ephethe nayo intokazi ke uLondeka Shangase kuyona pha utrack ke number 5 kanti ke wengane zawethu impela sifuna lapha na ke uLuve uDubazana kuyona ku number 7 ke utrack aphinde futhi ke akhambe ke nayo uqiniso Ntsele ku track ke 80 kanti ke wengane zawethu impela ke uLondeka Shangase uphinda avele phana ke kuyona ku track ke number 17 kanti ke sibona lapha ke ingoma ke ihawu lapha ke track number 19 lapha ke ebophele phana ke uthibele ke naye ke umsezane yayibafethu impela ke izakhala ke ngalo ke ihora ke lesibini njengoba ke silendele ke impela yona ke lo msebenzi ke omusha kakhuzani ke indlamlenze umfampongose anti ke bafethu ke useze wayikhipha ke naye ke ilink phana ke kwi Facebook page yakhe ke lapho na ke izingoma zakhe ke zizokwazi bazitholakala ke khona bafethu ke impela ke zinjalo ke izindaba ke ezinhle ke ngawo ke umsebenzi kakhuzani ke indlamlenze umfampongose njengoba ke enawo ke amalinki ke sethe chithisa ka womsebenzi wakhe lapho na ke uzokwazi ukuthi ke uthole ke khona bafethu thina sembuso MTV bafethu sithi njake sehle ngobonda idibane ke ne video elandelayo.